Dobrodošli u moj novi video, nastavljamo sa serijalom Biciklo 100 maraka, da li se s njim može putovat. Evo ga, opremljen je, znači sve što mi treba je otprilike na njemu. Imate super ove čičkove koje možete kupiti, možete stavljati stvari na biciklo ovako ako nemaju posebne montove ili posebne prihvate za neke stvari. Tako da, evo ga, tako on izgleda, a mi idemo na vožnju i naravno snimat ćemo sve usput. Krenuli smo, jutro je, januar je, onako nije toliko hladno, čelni vjetar imamo već sa početka, tako da idemo ovako i sigurno, pa ćemo vidjeti dok ćemo. Prva stvar koja se mora pomijeti na ovom biciklu su gume. Znači za naše puteve 23 mm nije nikako. Znači vozio sam to i prije i stvarno neudobno. Sad izlazimo iz Gradačca. U Travošnici smo gdje smo prošli puta vozili u prošlom videu. Idemo prema dole i onda ćemo desno prema Orašju. Opala. Evo nas. Izašli smo iz Gradačca. Idemo prema Orašju. Malo smo sporili da prepravimo nešto. Ali ne znam jel vi čujete koliko puša ovaj vjetar. Stvarno je jako. Volim kad dođem ovako među kuće i jedan put vjetar nestane. Bio je naporan malo prije, baš cijelo vrijeme. I evo ga sad opet što nije. Ovdje izgleda više nema kafe aparata. Nigdje. Vidimo da nije s druge strane, ja mislim da ga nema više. Nema. Nažalost, ali eto. Uvijek sam ovdje znao da se napijem malo i da uzmem čokolad, ali nema veze. Opet ćemo se vode, što fali. Zdravlja je voda od toga. Sve idemo prema tamo. Idemo prema granici. Prešli smo 21 km za sat vremena. Jak je vjetar bio, nema šta. Prosjek je nekih 25 na sat, ali s vjetrom, eto, 21, nije ni to loše. Idemo dalje. Biciklo se za sad dobro ponaša, evo ga. Nema nikakvog hoda, nema ništa. Nadam se da će izdržati do kraja. Cic je dobar, ali je malo na tvrđoj strani, malo agresivniji. I cijela geometrija je zapravo malo agresivnija s ovom ovakvom ulom koja ide prema dole. Ali eto, kad budemo radili nešto, pa ćemo možda i tu promijeniti. Stavit ćemo na MTB lulu da bude udobnija. Jer, realno, i kad bi ga prodao, niko ovo biciklo neće koristiti više za neke trke i neke agresivne vožnje. Ušli smo u Orašje, biciklo za sad dobro, kaša zadnja felga malo mašinica ne radi kako treba, ali uglavnom sve je top. Evo, ušli smo u Orašje, idem neku pitu pojest, nešto na brzinu, idemo dalje da se ne ohladimo. Sam se sad baš zagrio, a relativno još uvijek zima napolje. Bravo. Probaj na Omega. Kafić Omega. A može jedna ova sirnica.
A to veliku vodu. Koliko? Od litru, Janova. Eto. Sad smo naspravili opskrbu. A sad ovdje na Naspi. Tu ćemo jest, jer smo tu osunčani. Evo, nadam se da se čujem od vjetra. Uzeo sam pitu, sirnicu. Idem da ga pojedem. Kad ovo pojedem, idemo prema Hrvatskoj. Tu ćemo obići neki krug i vraćamo se nazad. Idemo kroz ove lijepe ulice Orašja. Evo, obišao nas je šleper. Mi prelazimo Savu. Sava je tamo. Što smo lijepo granicu. Bosansku me, nisu mi pitali ništa. Hrvatsku su mi gledali pasoš malo. Pustili me. A na carini je samo rekao vozi. Dok su sva ostala auta pretresali, pregledali. Biciklom, vjerujte mi, samo prođete kroz ove granice i gotovo. Što je top. Kad putujete po Balkanu, s biciklom skoro pa imate Jugoslaviju ponovo. Evo nas u Županji. I sad idemo prema Babinoj Gredi. Idemo da upalimo navigaciju. 18 km, nije toliko daleko. Samo da izađemo iz Županje. Pogledajte ovu kuću. Ovu pored nje, onu tamo pored nje, nisu prelijepe. Gledajte ove fasade, ove umjetnosti. Brate mi, kako? Naporna je vožnja, iskreno. Hladan je vetar, nemam šta da kažem. I puše jako. Pogotovo kad ste ovako na otvorenom, to onda očaj. Ali usporite i to je to. Evo sad trenutno idem 21 na sat. I opustite se pod jedan i usporite i to je to. Onda idete polako. Bitno je ne žuriti. Bitno je znati svoj tempo i svoje tijelo. Pogledajte voda kako se kreće, koliko je jak vjetar. A mi idemo u ovom pravcu. Znači sve puše na mene direktno. Teško je. Ali hvala Bogu da je biciklo lagano. I da ga je lagano voziti. Da je neko teže, bilo bi stvarno teško ovdje. Izmučio bi se živ. Do Bosne, odnosno do Babine Grede imamo još 6 km. Zapute sa mnom. Evo, blizu smo Babine Grede. Pogledajte ovdje posavska kuća. U šumi. Prelijepo izgleda. Evo, 59,80-60 km. Evo ga. Drži se sve potpuno ok stanju. Nemam nekih mana. Iskreno, sve kako treba. Nije pokazivao nikakve ne znam ja, probleme. Mada ima problema, ali neke stvari koje će se ako Bog da u budućnosti riješiti, ako ostane kod mene. I ja mislim da će ostati.
sve solidno, nema stvari koje imaju novija bicikla, ali da radi posao sasvim solidno radi. Stvarno tu mu nemam šta reći. I to je to. Eto, 60 km smo prešli i drži se starac. Sjedalo je malo neudobnije, ali ok, sve, idemo dalje. Evo, vraćamo se u BH, tamo graničnog prijelaza. Bio ovo naporna dionica baš bila, sad sam se malo odmarao i da dođem sebi malo, jer je bilo baš naporno, vjetar je puhao baš jako. Brzinu mi je spustio na 17-17 km na sat, tako da vraćamo se u Bosnu, vraćam se majci u Bosnu i prelazimo Savu. Mirno je danas dosta na granicama, nije bilo nekog saobraćaja. Sad prelazimo Savu, idemo u Šamac, a od Šamca onda za Gradačac. Polako, bez žurbe i nadam se bez vjetra, ali sumnjam da ga neće biti. Ja vam kažem, kad ste na biciklu, ko da ste u Jugoslaviji. Neki će me sad možda kritikovati od toga, ali ne veze. Evo kažem vam, svi ovi posavski gradovi su slični. Sad smo u ulicama Šamca i slična je kao na ulicu Orašja, što smo spominjali malo. Tako, to je neki fazon koji da vam objasnim. Da kupujete ova starija bicikla, oni još uvijek imaju života u sebi. Pogotovo ako i nećete koristiti neke profesionalne svrhe. Oni su odlična opcija. Tako da, često dosta jeftinija nego da kupite nešto novo. Tako da, to hoću da objasnim nekako s ovim serijalom. Ali mislim da ste to i shvatili. Ima i prije ovog serijal o MTB biciklima. I mada, što se tiče razlike između starog MTB bicikla i novog MTB bicikla, tu je razlika ogromna. A već između starog cestovnog i novog cestovnog za amatera nema tu puno razlike, iskreno. Već kad uđete u neke druge sfere, onda ćete vidjeti gdje se te razlike vide. Tako da, koji ćete cestovno, bolje uzeti staro cestovno. Možete dosta naučiti kako ga voziti. Razliku od onog malo prije, sad imamo vjetar u leđa. Idem jedno 300 rasaca. Evo, ušli smo u Gradačac. Biciklo uradilo to što smo mu zadali. Svaka mu čast, iskreno. Evo, biciklo je došlo u Gradačac. Evo nas. Živi, čitavi. Završili smo turu. Biciklo je došlo kakvo je i krenulo. Sve mane koje je imalo prije ima i sad, tako da top. Stvarno me iznenadilo. Iskreno mislio sam da će se raspast, ali evo, nije.